Yesu ashimwe cyane, nishimiye kubana nawe muri aka kanya. Reka twese dushimire Imana hamwe ko yaduhaye kuramuka kuri bamwe. Hari abandi bataryamye kubera ko amasaha yabo adahuye n'ayacu. Reka dusome Zaburi 23. Uyu munsi turi ku murongo wa 2, havuga ngo andyamisha mu canya c'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Mana, mu izina rya Yesu gushimiye ko uduhaye kuramuka kandi ko ukomeje kubana natwe muri byose. Izina ryawe ribishimirwe kuduhaye impano y'ubuzima. Ushimwe muri byose Mwami. Reka ubane natwe uduhe gusobanukirwa ico dushakaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu murongo uragaragaza ko Imana itujyana mu canya c'ubwatsi bubisi no ku mazi adasuma. Uwiteka twitaho by'umwihariko, kandi natwe biradusaba kumwizera. Hano muri uyu murongo ikintu ca mbere twakwigiramo ni uguharanira gushaka uburuhukiro bw'umutima. Isi yuzuyemo ibintu byinshi bitarangira, umuhangayiko, akajagari, ubuzima bwiruka. Ntabwo ari ibintu byoroshe, ariko ni byiza ko rimwe na rimwe dusaba Imana ko itujyana mu canya c'ubwatsi bubisi. Aha hantu muri iki canya Imana itumara ubukene bwacu, ubukene bw'umwuka, ubukene bw'ubugingo n'ubukene bw'umubiri. Ikindi nanone ni ahantu Imana iduha kuruhuka kw'imbere, tukemera ko Imana idusubizamo imbaraga, ikongera kuvugurura ubwenge bwacu, imitekerereze yacu, tukongera gusubizwamo imbaraga. Birashoboka ko uri kunyumva ukoresheje telefone. Telefone se hariyo wakoresha idashiramo umuriro? Ntabwo byashoboka. Watwara imodoka se itajyamo esanse, cyangwa itazakenera amapine, cyangwa itazakenera kwitabwaho kugira ngo ikomeze igende? Ubuzima bwose busaba gusubizwamo intege. Dukwiye gusaba Imana ikatujyana mu canya c'ubwatsi bubisi kugira ngo twongere kugaburirwa. Ariko nanone ntabwo ari ukugaburirwa muri bya bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri, ahubwo harimo no kuruhuka. Kubera iki? Turi mu isi y'akajagari, turi mu isi y'abantu batagira akazi, turi mu isi y'abantu twiruka. Ikiguzi c'ubuzima kirahenze, bisaba ko abantu nyine bakora cyane. Ariko nutasaba Imana kwigusubiza mu intege ngo yongere gusubiza ubwenge bwawe ku murongo, amarangamutima yawe ku murongo, wongere kumva ko hari ikiruhuko c'imbere. Ubundi niyo mpamvu Yesu yitwa umwami w'isabato, ni ukugira ngo aduhe ikiruhuko c'imbere. Kera byari isabato y'umunsi, ariko Yesu akwiye kutubera uburuhukiro kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Yesu akwiye kutubera uburuhukiro ku manywa na nijoro, umuntu akagendana ikiruhuko. Mu by'ukuri ntabwo abantu benshi baruhutse, yewe n'abantu b'Imana bakeneye ikiruhuko, bakeneye kujyanwa mu canya c'ubwatsi bubisi. Abantu benshi dukeneye isabato y'ukuri imbere muri twe. N'ibyo twita umurimo w'Imana abenshi babiruhiyemo. Abantu bakorera Imana batishimye kubera ko bakeneye ikiruhuko. Hari ubwo nta byaha umuntu aba yarakoze akaba akorera Imana, ariko iyo umuntu atanga adahabwa, iyo umuntu asohoye imbaraga zose zigashiramo, biba bikeneye ko umuntu yongera gusaba Imana ko imujyana mu canya c'ubwatsi bubisi, ahantu ashobora kumarirwa ubukene bw'umwuka, ubugingo n'umubiri, kandi hakabaho kongera kuvugururwa, kongera gusubizwamo imbaraga, ahantu umuntu ashobora kuruhukira by'ukuri. Hanyuma ikindi, dukwiye kwizera Imana kwiduha ibyo dukeneye. Itwitaho, mbese Imana itanga keya mu buryo bwuzuye.
birumvikana ko ni Imana ikwijyana mu canya c'ubwatsi bubisi. Mw'isi abantu benshi bahorana ubwoba, dukwiye kwiga kwihangana, dukwiye kwiga kwizera Imana. Iyo umuntu afite imbaraga z'ubushobozi bw'ibyo akora, rimwe na rimwe hari igihe yumva Imana atayikeneye, akumva Imana bisa nkaho yihagije, uwo muntu arihagije. Ariko dukwiye kwizera ko Imana ariyo iturinda kandi ikatumenyera n'ibyo dukeneye. Hanyuma ikindi twakwigira kuri uyu murongo, iyo Bibiliya ivuga ngo anyana ku migezi idasuma, amazi acecetse, amazi atuje, ntabwo bisobanura ko ni ahantu h'amahoro, ni ahantu huzuye ituze. Bitandukanye na ya migezi ihurura, yuzuye akaduruvayi, isuma, iteye ubwoba. Niyo turi mu bihe bikomeye dukenera ituze. Birashoboka ko uyu munsi uri mu bitaro, cyangwa se uri muri gereza, cyangwa se uri mu bindi bibazo by'ubuzima. Mu by'ukuri Imana ikwiye kuguha ituze. Imana ikwiye kuguha amahoro y'umutima kandi ava ku Mana. Yesu yaravuze ngo mbahaye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, mbasigiye amahoro. Kuki atabasigiye amakonti yuzuye amafaranga? Ni byiza ko umuntu aba ayafite, ariko akaba afite n'amahoro y'umutima. Mu by'ukuri ntabwo amahoro ava mu bwinshi bw'ibyo umuntu atunze. Hari igihe umuntu ajyamo ku gitanda cyiza akabura ibitotsi. Hari igihe umuntu arara mu nzu nziza ariko ntibimubuze kuyijyaniramo n'uwo babana. Hari igihe umuntu aba afite ibirenze iby'umuntu yakwifuza, ariko akaba adafite amahoro. Imana ishimwe ko ibasha gutanga amahoro, bihari cyangwa bidahari. Ni byiza ko tuba dufite ibintu byose, ariko ni na byiza ko tuba dufite umutuzo, dufite amahoro ava ku Mana. Muri uyu murongo rero, muri Zaburi 23 umurongo wa 2, icanya c'ubwatsi bubisi, imigezi idasuma. Dukwiye kwizera ko mu Mana harimo kuruhuka, hanyuma tugomba kubaho ubuzima bwo kuyizera. Ikindi nanone dukwiye kumenya ko Imana yitanga umutuzo, igitanga amahoro mu gihe c'akaduruvayo, mu gihe kigoye, mu gihe kidukomereye. Imana igiduha amahoro. Birashoboka ko hari uburyo bubiri Imana isubiza, hari ubwiza igakuraho ikigeragezo, ariko hari n'igihe guhera amahoro mu kigeragezo. Dukwiye kumenya ko ibyo byose bishoboka. Icyangombwa ni uko tugira amahoro mu gihe Imana iri kubikoraho, mu gihe Imana iri kukwitaho. Ni byiza kwiguha amahoro. Ikindi nanone dukwiye kwiga kugendera ku buyobozi bw'Imana. Dukwiye kwiga ko Imana ni umwungeri, ituyobora mu bwitonzi. Ntabwo intama yabyaye ayiyobora buhoro, yavunitse ayishyira ku bitugu. Dukeneye kuyoborwa n'Imana mu byemezo ufata. Ukwiye rimwe na rimwe kumva ubuyobozi bw'Imana, ugakora ikintu utazasubira inyuma ngo wicuze, kubera ko ni byiza ko rimwe na rimwe dutuza. Abahanga bavuga ko si byiza gufata icyemezo urakaye, si na byiza kugifata wishimye cyane. Rimwe na rimwe hari igihe bidusaba gutuza, tukumva ubuyobozi bw'Imana. Niwiringira imbaraga zawe gusa, tumvise ijwi ry'Imana, ushobora gukora ibintu bitarimo ubuyobozi bw'Imana. Mu by'ukuri ukwiye kumva inzira Imana iguhitiramo, ukavuga ngo hano niho Imana inyobora, ibi ni byo Imana ishaka. Dukwiye kwiga kumva ubuyobozi bw'Imana. Hanyuma iyo bavuze icanya c'ubwatsi bubisi nanone, urabona ibiryo byinshi ku isi biratubuye,
ngira ngo mu bihugu biteye imbere ibiryo bitongewemwo amafumbire mvaruganda birahenda cane, bishoborwa n'abifite. Ariko iyo bavuze ngo atuyobora mu canya c'ubwatsi bubisi, Imana ifite ibiryo biri fresh, ifite ibintu bidateye ikibazo. Yesu yaravuze ngo ninjye mutsima w'ukuri. Murabizi ko ba sogokuru banyu bariye manu barapfa, ariko na manu ntiyari yoroshe, kubera ko umwana yararya w'imyaka 2 n'umusaza w'imyaka 60 bose bakamera neza, harimwo byose bakeneye. Hano bitwereka ko ijambo ry'Imana ririmwo ibintu byose dukeneye kugira ngo tube tumeze neza. Ijambo ry'Imana ririmwo ibintu byose, ariko abantu benshi ntibagifite akanya ko gusoma ijambo ry'Imana, ntibagifite akanya ko gutekereza ku cyo Imana ivuga inyuriye mu ijambo ryayo. Nyamara ashobora kukubera icanya c'ubwatsi bubisi. Uramutse wize guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, hakubera wakumva ari ifunguro rigukwiriye. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko muri iki cyumweru waduhaye Zaburi 23 kugira ngo itubere ifunguro, itubere imbaraga zo kwirirwa tumeze neza. Turagushimiye kuri umwungeri wacu, ntaco twakenye, kandi turagushimiye ko ufite icanya c'ubwatsi bubisi. Gushimiye ko ufite n'imigezi idasuma. Sengeye umwe data kugira ngo mumare ubukene bw'umwuka, ubukene bw'ubugingo n'ubukene busanzwe. Ndasenze kugira ngo ugarure ituze mu isi yuzuye akavuyo, mu isi yuzuye ibintu byinshi biduhangayikisha. Dushoboze kugira ituze Mwami, mushoboze gutuza kandi musabiye amahoro. Ndasenze kugira ngo ubuyobozi bwawe abe ari bwo butuyobora neza, ntabwo duhutaza. Niyo twagize intege nkura tubabarira, n'igihe twatsinzwe ubu kiri kumwe natwe. Ndasenga ngo imbaraga zawe zibane na buri wese, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye mu buzima bwa buri wese. Uyu muntu yari amaze iminsi ahangayitse, uyu muntu ari mu isi ya stress, uyu muntu ukeneye gutuza, uyu muntu ukeneye ihumure, uyu muntu ukeneye Mwami kongera gusubizwamo intege. Ndasenze kugira ngo abantu bawe kugendana kuruhuka kw'imbere, kuko ari we Mwami w'isabato. Udushoboze kugira amahoro, udushoboze kubaho dutekanye, udushoboze kugirirwa neza nawe mu buryo bukwiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye ibyemezo byose birifatwa uyu munsi kugira ngo bibe biyobowe n'Imana, ntibibe biri mu bwenge gusa, ntibibe birimwo mu gushira mu gaciro gusa, ahubwo ndasenze kugira ngo ibyemezo byose bifatwa bibe biyobowe n'Imana. Ndasengeye umutuzo w'imbere. Uyu mwene data amaze igihe ahangayitse, amaze igihe atabona inzira, amaze igihe Mwami yigwanirira, ariko ndagushimiye ko hari ubuyobozi bwawe. Ndagushimiye kuri Imana ica inzira hatagira inzira. Ngushimiye ko uri Imana iduha keya, ikatwitaho, ukatuyobora mu canya c'ubwatsi bubisi, ukatuyobora ku migezi idasuma, mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo utange ituze mu ngo, utange ituze muri business, utange ituze Mwami mu mishinga dukora, utange ituze mu buzima, utange ituze mu buryo bwuzuye. Abantu babeho bafite ituze, bagiriwe neza n'Imana. Iyo hari turabyumva Mwami, uri kutwitaho turabyumva. Imitima ntabwo iba igihagaze, imitima ntigira ubwoba, imitima ntihangayika, imitima ntigwara. Mwami, ntitugira stress kubera kuri kutwitaho. Reka witeho buri wese by'umwihariko, nk'aho ari ikinege ku isi, umwiteho nk'aho nta wundi muntu ari ku isi. Ubuntu bwawe bubane natwe Mwami. Turasenze kugira ngo dufashe imbaraga z'umwijima, isi idutsikamira, imbaraga z'abadayimoni zifatwe mpiri. Utwereke mu maso hawe no gukomera kwawe, tuyobore mu kuri kose,
uduhe mwami ubuzima butuje, ubuzima mwami bufite Imana itwitaho, ubuzima duhakanye kubaho nk'abatagira Imana. Ntabwo dukwiye guhangayika nk'abatagufite. Uri Imana itwitaho ku manywa na nijoro, utumenyera buri kimwe cyose dukeneye. Bana natwe muri byose. Turemeranywa na Dawidi kuri umwungeri mukuru, turemeranywa na Dawidi kubikora neza kuruta abandi bantu bose. Turemeranywa na Dawidi kuri umwungeri w'umuhanga kandi uhora utwitaho mu buzima bwa buri munsi. Bana natwe muri byose, uduhe umugisha, uturinde ikibi. Uyu munsi ndawusabiye kugira ngo ube umunsi utangaje, umunsi wuzuye ituze, umunsi wuzuye amahoro, umunsi wuzuye umugisha, umunsi wuzuye ibihumuriza, umunsi wuzuye mwami kugirirwa neza mu buryo bwose. Urakoze, ukore byose kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.